Manipur hasteo Kanai Bosong, Meitete Kukini Bishingo, Nasle Laimong, Jole Laimong, Buthar Laimong, Chatok Laimarok Tabukbo, Otung Flalaimani Tagyaku Manipur hasteo. Baksha Langmapo Arilaika or Tong Halokbai, Tabukbo Tong Kuchang Kriku Manipur hasteo Beleno Jungjal Tong Kor Hamiawo Tonguma Tongleku, Manipur hastini Kukite Meite Bosoni Lukurok. Haini Bagitini, Shangrong Shalon Northeast Student Organization NESO. AAPSU, AASU, AMSU, GSU, KSU, MZP, NSF, DSF Palklai, Agotlani, Circuit House of Atuklai, Manipur Hasteo, Tong Kuchang Narnani, or Party Morona Motagnani, they Permanent Peaceful Sunny Palklai, Korantishalaka, Strengnai Motaro, Manzaka, DSF, GS, Hamulu Zamatiano Kobi, Guni Juda Adongro. 8 months, Mars and Simis in Manipur Hasteo, Sini. Notice the clay story to money. Poki te mete by. Abra is central government. Abra pura abat kaya abra pura importance riawoi. Zeba besinara Manipur sini borok asin borok the clay nangai a jamila no borok solution kanya kono kono step to nuzakia. Ini zara 8 months kaka tao kondo sina Manipur hasteo Pradhan Mantri tao kono abra kono step nama nuzakia. Gama haikanya sini notice je kono class ngaka pura abuna importance ria sini bishingo sunu divide khanya ni divide tongmani sim pura chokla tongmani pura abuna kono central government amro kono headache roi abuna sim khadwo sini pura notice national organization sara 7টা রাজ্য 8টা organization miloi joto jagona tini obun dei justice sani Manipur no peace and harmony ni abun demand khai central government immediately step nana bagai tini joto jeng thansa kai ekai time tini khaduma panda phunukjaka tini TSF or Northeast Student Organization ngai kaisa organization part obosung oro organize khayo oba haikanya naga student hoite Manipur student asu joto miloi tini Manipur ni solution Manipur ni problem no solution tiklanya bagai central government thani sing our pressure dina bagai tini khaduma ni panda jaga bol jaga khajari tong dan bagai khajari tong sungtini notice ni obo thangnai 31 tarikh Guwahati o meeting mani result sungtini 9 November joto notice ni states joto states capital obo notice wide national joto member organization by tini o protest ngui tongo joto jagao jani ja style of layo opposite in demonstration ba rally abai joto jani jaga janja mantik layo obo o karone no khlai jago je northeast ni Manipur ni state o thangnai 190 din ni bisi ngui thangka tabuk sabjaro aro kuki meite borok ni je war choli tongmani India government abono jai khayangui tongo India government jodi no naikhang kai abono easily solve khlaimano meite tai kukirong ni isuno eba India government borok ni interest krei northeast ni saka borok ni interest krei abon bagai central government ni attention no draw khlaimani bagai sung neso ningai sung tinoro TSF agliwo or circuit house sung o na central government your attention draw khlainani bagai sung Manipur ni permanent peace ni bagai sung tini oro o movement khlai dong asa sardini sin mung ke dong nes ang upendo depama Kuchang president TSF tai national advisor ini oro choba khaina nang no jeng tini neso by ringja jeng kaisa demonstration Manipur issue no tei jeng jotoni sigo taldok lai tongo je Manipur hawa tumangai tong jeng jotoni nogoi tongo government of India ni je sak nangya northeastern state ni sakgo khaijomani jeng jotoni nogoi tongo jeng tini TSF Tirprawa sini movement jeng khai tong demonstration Tirprawa simia nini joto northeastern state o sini joto student organization sini component body nation is a component body notice ganangai ini je demonstration khaijogi tong jeng omono government of India no sungamo chugo je tangai 6 month lai tongphano Manipur hawo violence mo thakjagya
government of India no so amano sunggo जों नायनाय खांखे गुजरात रगं खांखे तालसा बजे नांखामों जम्मू कश्मीर रगं खांखे तालसा बजे नांखामों government of India we appeal you all why is this ill treatment toward the people of Northeast जों amanogo जों जतन सिथायमो government of India Northeastern ni borong sakawo omthai ill treatment khai tongani boni bagai जों appeal खायनाय government of India no immediately all the Manipur issue no step in खायगै violence mathagani bagai prime minister ke he is not only a prime minister of Gujarat mainland India bo sitai Northeastern people ni bo prime minister haifana जों ill treatment nugu government of India जोंनो तमा खाय दं borok थैगै दंगो हायफानो prime minister नि खुगो कायसाफानो कखाय जों खनायाखो बर्तमान message pass हैगनाय is it you want to say that the people lives of Northeastern people does not matter mainland India ni borok bothar sake simide prime minister ba khuk kengsinai जों त्यो प्राचीन बर अमा सिथाय बाक्सा हंगै मानो मणिपुर नि इसुनो तै तांगै टीएसएफ नि खरं किसा हनै जों सिया जे त्यो प्रहास्थियो बमथाय इन्सिडेंट नंगै मानो जों नॉर्थ ईस्टर्न जों थानसा के खरं किसा यांगे मेनलैंड इंडिया फाइ खरं किसा गलाक जों ताक नुइ दंगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताक बुस्रिं 6 मान लाई दंगो सरायरक थैजाक अक्रा बोरै जला जतन थैजाक boni bagai we appeal the government of India to immediately step in and bring peace in the state of Manipur जों त्यो प्राचीन बर अमन appeal खायनाय जोंनि रावनि support नांगो Manipur हावो हमथायिं दंमानि जों support खायखांखे future रो जिनिबो incident हमथाय रोंखांखे बरबो जोंनो जुबानाय boni bagai जों North Eastern borok जों थानसाके अजि इसुनो जों खरां किसाथाय